peserta selanjutnya yaitu anak kami Muhammad Aditya ya, memilih juz 30 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla innahu Ya, coba dengar Ustaz nak. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Alhamdulillah, soal pertama selesai. Ya, dengarkan soal kedua baik-baik. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah au it'amun fi yawmin dzi masghabah. Yatiman dza maqrabah. Thumma au miskinan dza matrabah. Ya, alhamdulillah soal kedua. Shadaqallah. Belum. Satu lagi, satu lagi. Baru dua biarnya. Jangan buru-buru. Tenang ya, satu lagi ya. Masih lamanya berbuka kita.
Ya, satu lagi nak ya, fokus ya. Oke. Tenang, santai aja ya. Ditunggu insyaallah ya. Soal terakhir fokus sudah nak. Ustaz mulai ya, dengar baik. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yaghshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Bismillah, sambung surah. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu az-zikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka aw wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yaghsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah. Sadaqallahul azim. Ya, itu baru ya. Oke, baik, terima kasih Ananda Muhammad Aditya ya dari TPA Tomis Dinul Islam ya. Gimana nih Pak Ustadz? Komentarnya Pak Ustadz Rafi'i. Ya, alhamdulillah, terima kasih udah tampil nak kali pertama ini ya. Kita senang mendengar anak-anak seperti ini ya. Dia sebenarnya sudah hafal ini kan. Cuman ada yang mirip-mirip seperti pada tadi itu amma man istaghna wa amma man ja'aka, itu sama-sama amma ya. Nah, itu kita petakan dia ya. Sehingga tadi terjebak dengan bel kan. Nah, itu nanti. Kemudian perlu juga perbaikan huruf nak ya, huruf. Seperti huruf ra bertasdid. Coba baca bismillah dulu sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi getaran ra itu terlalu banyak nak ya. Nanti tolong diluruskan lagi oleh gurunya. Jangan sampai rrr gitu ya. Banyak kali. 2-3 getaran huruf ra itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terlalu banyak getarannya. Dikurangi nak ya. 2-3 getaran saja dia. Nah, baik, kemudian seharusnya pendek dibaca panjang. Summa yuqalu hadzal ladzi. Lu-nya itu pendek ya nak ya. Nah, itu dibaca. Kemudian yang dong-dong seperti mim mati bertemu mim. Seperti kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu didengungkan mim bertemu mim ya. Supaya indah kita dengar bacaannya itu. Kemudian walisanau, coba baca walisanau. Walisanau wa syafatain. Walisanau pun didengungkan nak ya. Walisanau ya kan. Baris 2 bertemu waw idgham bi gunnah ya. Baik. Terima kasih, semoga ke depan sukses, giat lagi ya. Ya, amin. Baik ya. Apalagi masih kelas 4 Pak Ustadz ya, masih lama nih ya. Iya betul. Oke, baik. Pada Ustadz Yunimana silakan. Alhamdulillah, Muhammad Aditya tuntas hafalannya. Ya. Tuntas hafalannya walaupun tadi ada bel
dan bimbingan sekali catatan Ustaz di sini. Bel 2 kali, bimbingan 1 kali, berulang 1 kali. Nanti tuntas hafalannya. Namun tadi ada juga yang sempat ragu-ragu karena banyak di soal pertama tadi kalla. Yang mana kalla yang mana bisa jadi tadi itu ya. Jadi Ustaz sarankan pertajam hafalan yang banyak mirip-miripnya ya. Yang ayat-ayat yang banyak miripnya, kalla-kallanya itu dipertajam ya nak ya. Supaya nanti kalau pas sudah besar imam sholat tidak ragu. Sama seperti orang kuliah ayyuhal kafirun larinya putar-putar di situ, wala antum a'abiduna ma a'budu, putar-putar di situ nanti. Tapi karena udah lancar insyaallah bisa nanti ya. Jadi saran saya untuk hafalan diperkuat lagi, dipertajam lagi. Kemudian qalqalahnya, qalqalah sughronya. Tadi di soal yang kedua, pada soal kedua yang terakhir, au it'amun fi yaumin di masghabah, sempurna. Yatiman za maqrabah, sempurna juga. Tiba-tiba terikut au miskinan za matrabah, dibaca matrabah padahal itu ta. Ya, ta itu bukan huruf qala. Jadi nanti ditahsin lagi ya nak ya. Saya rasa demikian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada para dewan juri yang sudah memberikan komentarnya atas penampilan